Pai ba barok kinong senang jong ka jela me khlahi barakoi akan ni kapor kum ka jingtep ngakwa ban ai ba ka sonom ragu benci kala poi hane posodar police station Silong menta dang sibeje duna kadoi tarik jung kala poi akan ka jaka bat ki pai ba kat kane ki pai ba ki media ki reporter kila adon hane laap na do mene hanrai klom yo ban cover ka namar ba ka jing start jing ki pulet ban rung spo ni khlam la ban ring ki dur jong ka bat hakane kapor kum ka jing pintep kum ka jing Sonam अपना पति को क्यों मारा? सोनम अपना पति को क्यों मारा? सुपारी किलर दे दिया tang nak ada sanko hajar kalau penjab biarlah ulok lejong pet kalau poi pe syara betul tang nak ada sanko hajar kalau sab lawan penjab lu raja rogo bensi ini apa kita lajan sibaje dina ini dia kilabun maham hilahap akan kapor dang sipoi minta dari si beduduna dang sipoi akan kajaka da sonom ragu benci bala penjab lu ulok melejong kita ngidang don akan kajaka Hadu karne kala pen samrai ne ka jela Meghalaya ka jingnu jongka এক প্ৰকাৰ মেঘালয় বদনাম কৰি তুলিছিল আৰু অৱশেষত মেঘালয় আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত গাজীপুৰৰ পৰা সেইগৰাকী সোনম ৰঘুবংশী সহ 5 আৰু বাকী 4 যি অভিযুক্ত আছে সেই অভিযুক্তক লৈ পুনে আহি উপস্থিত হ'লহি আৰু এই উপস্থিত হোৱা দৃশ্য আমি পুনে দেখুৱালো আপোনালোকক এয়া হৈছে সদৰ আৰক্ষী থানা শ্বিলঙৰ সদৰ আৰক্ষী থানা সোনম ৰঘুবংশী দৃশ্য আমি ভালকৈ যদি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ তীব্ৰ গতিত লৈ যোৱা হ'ল আৰু এই আমি বাহিৰৰ klem lapi larung no dumdam spo ka Sonom Raghubanshi namar ba ka jingbun briu hani karalong seba palat te melalui kane kalong saisen ban pen mau mereka Sonom Raghubanshi napo Indur Madhya Pradesh kalawan kai hakane ka jela bai dia jungi ban pulut por badulok baniale henumun handai kata ka honeymoon lakala penban murderer moon te kata kai kalong ka jing susi ke bakrau ka jing le jongka la pun susi ikibaro kibriu along kebala pun kindet iki jaj benril jongka ne ka pathai hi barakoi daka jingle jongka te go ndon tin kumno bangin pencaya kan kapor ya ka jingle jongka hadu kan ne kala pen sosat iki pulit iki paiba jongka ne ka jela khamtam iki pulit jongka ne ka jela hap tristom hadu kan ne nalor bakila tristom banlap ya ka jing sisa nalor bisa kentor ke babun naki liang joki baro khamtam naki YouTuber kumki social media naki news channel bakar kila ya kentor ya ka jela bad iki pulit ya ka jela bad minta lapau ya ka jing sisa lapau ka jing sisa ublu utrai kenrat sulak sai madan ke jing sisa kebala cak kentor kebala sakren ben kebala pen budnam lawan ra ka nam snew ra ka jingle jongkane ka Sonom Raghubanshi da ka ba penyap yala ulok lejong
Dia akan kapor ngidon ane. Minta lajan si biji duna kawan koi kasonom rogo benci apa silong. Ke pai jengka jet benriu jengka jelame khale aruk. Ya pediang skol bahai akan kabriu. Ba nai dekat jeng senang. Dekat ba mo kating ka jingla jengka nyo hi ka painang kata musa kade hakti jengka sarkar kumno banle te akan kapor nakaliang junging siwan ban pni ban kipai ba ban pencai ba ban ai jingtip ba kasonom rek benci kala poi hangni apo silong kasonom rek benci kalok jeng raja rek benci unong penyap jeng raja rek benci kala poi minta apa silong te kakubor kalong kumni harum saisen ngapen kenmau biang bakar sonom rek benci kadai kanong penyap nong sim ya ka sim jeng ulok lojong kadai kapriu kuba ngtip syu nakadau yu kadai nakas visual बना है किसी की नहीं te kane ka jingwan yala me ka sonom ro ko benci kalong sya kabala pen kendet sendet lawan rong islom yo ban kobar ya kadur kadar jengka rai ngisu yo ban proof hakane ka por ngisu la ban pensisya ba ka sonom ro ko benci kala poi apo silong hanya por sap te saisen akan kapor pai ba baro kinong senang jong ka jela me khlai hi barakoi akan kapor kum ka jingtep ngakwa ban ai ba ka sonom rago benci kala poi hane apo sodar police station silong menta dang si beje duna kadoi tarik jung jun kala poi akan ka jaka bat kipai ba kat kani kipai ba ki media ki reporter kila adon hanne laap na dumne hanrai klomyo ban cover ka namar ba ka jing stat jing ki pulet ban rung spo ni khlamla ban ring liki dur jongka bat hakane kapor kum ka jing pentep kum ka jing pen kenmau ni kenmau ge biang ya ka jing le jongka kebala penyap hi dalade ala ulok lojong karno jing sung serkai ya kum kane ka jingja pejuan ja hakane ka jala jungi po jala me khala be jungi pajudan kum kita ki jing sneu lane pajudan kum kita ki jing penyap breu yala ulok lojong ban penyap kata rodang sudah biak tho thmai kalong sya ki bala pen kedet ya ka perthai hi barokoi bat kalawan ra ru ka nam sneu bat ka jing pen bunam ya ka jet benreu bat ka jela hi barokoi dia akan kapor saisen perlok pai ba bara ngidan akan ka jaka sodar police station bila ban ini dalak hikmat kumne harum माहौल तो बना देगा भीड़ बाहर वाला bila ban ini kumne bila ban ini kumne ngimdon kabor bandung spo ngimio permission te tang nabar ngila ban peni kumne ngila ban supen sisa ba kasonom rago benci kalawan po silong la yalam lengba ki pulit jeng kajela dekat jeng tristom jeng ki pulit jeng kajela hakane kapor ngai ku beli kerpang ki pulit jeng kajela bi jungi baki lala bonwan yalam bat lala ban pensisa ya kane ka iki baro kinam sneu ki balawan apa jela bai jeng ke balawan ka kalau bedum ya kajit benreu jungi hamtam ya ki briu ki than jeng ka sorahi barakwai ke kade ki ka jengkemen ke bakrau ke jengjob ke bakrau na kaliang jeng ki pulit jeng ka jela baki lala ban prinsisa bat lalaru hot ka jeng toket kadangnya shikmat
nakaliang jung kipulit nakaliang jung kapor sarkar handrai kan sa pau hisan jing sisia baro tiak patiak te ngihap syai ap katukan ngi teng salap lu de jing sisia ke balale ke jing asap jengka ke balaya syang badu raja rogo benci kajing kili kalong habakam kwa bansong balai pat ka khlemong dala yuk pala jong te akan kapor ngidan akan kajaka kapor ngidan akan kajaka akan kapor ngidan akan kajaka Posada police station Silong te kapor kilong ne harum kubor kilong kumne harum Sadar पुलिस स्टेशन Munta, kemudian Posada police station Silong. कहाँ से कॉपी हो रही है? Ini obat room semua. हो गया क्या ये होगा ना Try justru itu dulu. ये हटा रहा हो गया बन जाएगा नहीं कुछ नहीं ना ऐसे खोले हो गया सुरक्षा कर रहा है ये वाला सेलेक्ट ना एक्शन वो दे दिया और अब दिखाइए हाँ वो देख लो देखो जरा यही वाला है हमारा कितना लगा दे दिया सब